Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Ovo epizodu ćemo napraviti Nether portal. Ovdje sam napravio ovdje ćemo izgraditi Nether portal. Kao što vidite moram malo stopirati epizodu, žao mi je. I evo nas ljudi nazad. Ajde da počnemo praviti taj Nether. Vidite, ovako ćemo izgledati. Još tu da dodamo. Tako. I treba nam flint and steel. Hoćemo ga još malo uređivati, šta mislite? Ali ne znam kako ćemo. Op. Ne valja. Sad da vidimo. Ne valja. Idemo. Nećemo ništa raditi s ovima. Idemo po flint. Da zapalimo. I da vidimo kakav je taj Nether. I da se im usputovi sve. What the fuck? Malo prije se sponuo Enderman. Vjerovatno nema dovoljno osvjetljenja. Nema poputavi strijelu. Nema veze, idemo sad stvari. Ne može ovaj čest više. Idemo ovaj drugi. Ubrzo ćemo napraviti sobu za čestove. Vjerovatno u sljedećoj epizodi. I taj trenutak odluke. Eto taj Nether. Idemo samo malo ući u njega. U sljedećoj epizodi ćemo biti u njemu. What the fuck? Oh my god. Lago je mnogo, ima i glowstone, ima svačega. Tako da idemo. Ovo će biti jedna od kraćih epizoda. Sad mi je malo zabagalo. Nema veze. Ajde. I tako. I to je to sve bilo za ovu epizodu. Vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!